Ole ole zanin chu BTS World Tour chungchang in ngai thatiang o ani hi tun nai Khawvela tour hlawhtling berpol te zinga mi an ni ya an tur chanchin kim chang in ngai thatiang ole ama sai na ma khan BTS chanchin ka lo soi to na khan thel ten khat ka oi lo e ka ti awang kha ni BTS hi hotavia wa min nga ya ka holem lawa hot na cham tur po ka nei lawa an lai chu ka ngai thla em lawa masian mani chu ka sheve thawani an lar thokhat tina ani chu BTS ARIRANG World Tour hi K-pop Asia comeback tour lian berle Asian artist singa concert tour lian ber polangai ani April sangni somni paruka member pasari te sipai anzon huwa album ARIRANG ne nanron kir le a hei sangni somni tir lama an tour nung ber nuwa an group kima World Tour an nei le masak ber na ani kumli chung z fansten BTS member kima an mu le hun an hak thin sangni somni pani atanga sangni somni banga chung khan member 10 solo laman boy puya sipaya athen an changa group activity atop deu vek mitam takin BTS an ron kir le poin an hlawhtling na ngai an nei theito donem ni ti anin zo thin ARIRANG tour an puan chia khan ticket leidu na aso ngal vaka hei hi tour satlia mai anilo Khawvela K-pop group lian ber an ron kir le na ani ARIRANG ti thumalom zia hi ARIRANG ti hi Korea nam hlalar ber le an culture and tirapoi mo ber pakhat ani album le tour minga ARIRANG an vo hian BTS in an kir le na hi Korea identity nen an thlun zom tina ani a Khawvel ma a an phauchuak report dan chuan khopui somthum palia an kalanga concert voi somriat chuang an neyang so sen khat soi dan chuan so hi somriat pani atanga somriat paruk tin an soya Asia North America Europe South America Oceania ahwama April sangni somni paruk atanga March sangni somni pasari thleng a o don ani ticket shal chak zia record concert ma saber tan ma po in goyang opening show to pre-sale sold out ngal vek ani khopui then kata stadium date anda bel angaya North America le Europe ticket chu dark card claim te chungin a zo vek mi sing tam takin ticket leitumin an ngak thup mai ani report pakhata peichuan North America le Europe bika ticket makta duai 2.4 chuang salto ani ati record an siamte K-pop artist zinga tour date nga ber ARIRANG hian K-pop act zinga tour date nga ber record asiama concert voi somriat chuang Khawvel puma an ruam man ani BTS tour lian ber ARIRANG tour hian BTS tour masa zong zong a khuma khopui le so ruam man zata an tour lian ber anita ani stadium based K-pop tour lian ber pol ani tour tamzok arena le theater a anti lain ARIRANG chuan stadium dom lian mi len tamna venue an mangber ai hian en theizat atipung na sale ani ai hian mi pui en theizat atipung na sale ani stadium ticket zo chak per ramchen khata pre-sale lain emo general sale no dark card claim te a ticket a zo ngal vek hemi hian kumtam tak an chol nuwa po BTS demand alan na sat zia atilang ARIRANG nunga in boss say na hi aro pui le a report dan chuan tour promote tu te chu hype cop le I big hit te live nation te an ni venue te tam tak man a chuan BTS in football stadium baseball stadium dom lian an thlang so pakhata mi sing lia tanga singriat chuang velin anen theidon ani demand ana sadlut tu ka wangin concert an bel nuala tampa le Stanford ang khopuya te date an bel hei hian mi an thlen theizat le sum muna atipung na sa stage siam dam technical lama until tilian per chu 316 degree stage design hi ani stadium sil khat chau hoi lovin fan stand stage an hual ani si tamzo kin an mucha a stadium capacity apunga aman ato hle na a enturtan experience anuam sok Reuters in analyze ten komna chuan ARIRANG hian ARIRANG World Tour hian Korean tluk le ding on 2.7 vel US dollar chuan 1.8 billion vel tour atangin an la lut theidon an ti chu adikani chuan ARIRANG he tour sum la lut number pol ani ang sumlak lu na hnar liante ticket selna
sumlak luna lian ber ania stadium pakata mi singa atanga sing sarivel omse so somria chuanga chuan mi makta doi telin an en theidon ti na North America lek ma sabera ringot po mi singriat le sangli velin an ento so zo to zong zong bil khom chuan mi makta doi khat apel to an tibok merchandise tour merchandise a hian kor hoodie lightstick poster khopui big thil dangte atel BTS dan chuan merchandise atang ringot po in dollar makta doi zate la lut thei partnership le tour merchandise big program po a live stream kalve thelo ten online en man cinema screening global broadcast an lei thei stadium baka sumlak luna dangan siam sponsorship brand lian tam takin BTS an thopui du Khawvel pum huap audience an nei awangin sponsorship atang hian sum tam tak alut bok khopui economy a hong dan sum hi ticket a chau atop lo BTS an kalna khopui a chuan fan stand hotel thlonaman restaurant transportation shopping a an senga economy stand tourism multiplier effect an ti hi a thleng BTS concert weekend pakata hian khopui pakata dollar makta doi somtel a cheklut thei Reuters chuan ARIRANG revenue chutna hian fans te concert vela an sen so tam tak ala tel lo an ti hial ani hype sum do na hong dan hype bin sang ni somni paruk first quarter revenue record an neya achan ber chu BTS comeback album shal concert le advertisement wang ani BTS anon kirle hian entertainment industry a sumlak lona kong thaber aning hal hype tan chuan hei hilom BTS so hian ha chau hi an hlepa alok na tam tak chu an company ho hian an nei dei zelsia an khongai thak Korean group ho khongai thak le zual na ani helai take an ha a suman thok chok ne ma se an chan ero atam vak lo thong social media le fans community a thukhat chi a BTS an lo ho le ta army tam tak tan chuan ARIRANG hi concert satli anilo sipai huna top to tina member pasari an kimle tina BTS subtitle ania fans te chuan Alencia hius an tirenga group kima an mule theina hian emotional lama angong nasalle ani ome engwangin nge ARIRANG hi hisia alanang tun din munanga akal chuan ARIRANG world tour hi BTS tour lian ber K-pop tour det nga ber music hisia sumla lut member pol rei tak chol nuwa comeback hlawhtling ber pol musical tlanga Korean culture Khawvel puma phochhuana lian ber pol ala ni nge yang amak ber chu kumtam ta group unactive to lo nuwa po hian BTS hian an fan base sakna an la hum him tlat hi ani artist am jok chu break rei tak nuwa an tlathiam thin ARIRANG ero chuan anon kirle rolin khomwal pui sang sanga stadium an la tikhat vek thei BTS ARIRANG tour hian Khawvel pum punilovin an kalna mun tour an nei na ram economic ahong na sa hle bokani economist le sarkar ten BTS an ngei ven chan pakhat chu an concert music show satli ain tourism event lian tak anga akal chin wang ani BTS khopui pakhata an kal hian en tur tam takhi khotwal mi an ningai lo fan sang tam tak achang phei chuan sing tam tak hi khodang le ram dang atangin concert wang liao in an sin khom thin hei wang hian hotel thlona restaurant lir thei chuan man dor kaina mun le tourist mun mu noma te sumalut na sa thin concert ticket sum se na pakhat chau ani fans din tlang puin an sum sen na te chu thlona chuan man te hotel te eile in te taxi le rail le bus bazar na te tourist mun concert merchandise te ani economist ten hei hi multiplier effect an dia even pakhatin industry sang sanga sum sen na asiam chuak tina ani chu entirnan BTS concert en tura ramdanga zin fans chuan thlona le hotel mana concert ticket a in sum aseng nem jok thai chu sum chu thlona company te hotel an hathok te restaurant hathok te driver le sum dong tua chung te tan hlokna ani ve thung South Korea a chiang ber Guyang ARIRANG opening concert da khan BTS economic thilti theina entirna chiang ber annon pholang South Korean tourism data atangalan danin ramdang tourist luzati 3.3% chuangin apunga ramdang me sum senza 3.6 chuangin apung bok
concert hun chungin ramdang visitor singa donin khopui an tlobok sumdom tang takin hun ba ngai ain customer an nga hluai bok South Korean sarkar chuan BTS tourism le culture thon chuana konga mipoimo tak angin an ngai reng sarkar le zirchian na masalama po BTS yan tourism sumsen thon chuale Korean culture khovel pum huwa pa mel shat tirna kaltlangin kumtin dollar tluk le ding on tel South Korea economy ya an chun lu thu tarlan ani thim North America khumol puya chuan BTS concert hian state sang province sang le ram sang atangin stadium lian tak ati khathin alok na te achunga kan soyang tho kha ani mai hotel te restaurant customer pung tiang angvel kha ani mai BTS en khopui pakhata zaneng mozat an perform thin awangin visitor te po ni engamozat an chama sumsen atampha thin Europe Stadium concert hian khomwal puipum atangin fans a hip khom ne hle ani London Paris emo Madrid ang khopuya sovoi khathian ramsom tam tak atangin mi a hip khom thai Europe chunga zina olsam awangin chuan hotel book atitama tourism sumsen asanga tourism hi kate inlo ni zat mai sai tourism sumsen asanga lerthei man atama mun mu nom ten sum anlalo tam tina ani Festam takin concert hi chol man nan an mangala event baka ancham reipa Southeast Asia chuan BTS larjia hi anasahle ani concert hian tour an nei ve lo ram theno matangin fans a hip khom thin entirnan Singapore emo Bangkok a concert an nei hian region pum atangin mi a hip khom theya khopui thleng tu tan tourism atipung na sa hlebok regional jinkhom effect awang hian sarkar le tourism agency ten BTS event lian an ngei ven em ani engwangin nge ramthen khatin BTS an perform andu hetiang economic hlokna awang hian sarkar tourism pol le khopui hotu ten artist lian an hip tumin ma an lana sachin BTS bi ka chuan khopui le tourism authority ten BTS event thlen andu chanchu tourism revenue ramdang media coverage hotel book tamte visitor sumsen na salutukte khovel puma shet hlo na wangte anitlang pui khopui pakhatin BTS concert athlen chuan news coverage hi khovel pum athleng thina chu khopui tan ramdang publicity thatak aningal BTS effect arirang ma point BTS yan tourism an hong theizia an lo lan tir tobok zirtian na le sarkar report kumtam tak chung khan ramdang visitor tam takin South Korea an tlo chana BTS an soitel thin an hong hi alen em awangin economist le journalist ten BTS nomics ti in an soi chuak hiala an economic hong theizia soina ani ramchen khaten BTS an som tak takem Chen khata chuan tourism agency sarkar tol chung le event boss seitu ten BTS su an ram emo an khwa emo an kal an du thu an soi chuak thin economic hlok na be sei awangin ma se thil sang hi thliar than apoimo thin tol chung thu nei tu ten official taka somna emo promotion emo an siam lo fans le tourism group ten public campaign le ngen na an siam promoter le boss seitu ten tur chung chang anin biak remna ani ARIRANG ang tour lian hi entertainment company le concert promoter ten an buat seitlang puya ram sarkar nen direct in aningai lo chuti rolin sarkar le tourism pol ten BTS performance an lo mem chin an concert hian tourism le sumsen ati pun theizia an shiat awangin engwangin nge ARIRANG hi adanglam ARIRANG tour danglam na chu alin em wang hi ani so somria chuang khopui somthum palia nei tour ania tur chungin mi makta duai telin an en base ani tur nei na tina economic activity asiama ma siang hong lian ber cho khopui pon emo rampon atanga fanstam takronjin khom huna athleng thin chumi awang chuan economist ten ARIRANG hi music tour mai nilovin tourism event lian tak angin an ngaya thlo te hotel te restaurant te lir theite dorkai le munnom tua chung ten khomwal pui sanga zoom an lak lu theina apung ani toizong in han soidon taila BTS yan local economy hi concert ticket salwang ringot in an tisang lova anghong lian jok te chu khopui pum hi tourism hun reilo te atan an siama
mi sing tam tak an ron zina sum an senga stadium chungba khengin ngei ven hlona an siam hi ani BTS arirang world tour hian record tam tak a siama a hnuaiah hian record an siam lian ber ber te kan non tar lang zuai zuai ang K-pop tour lian ber arirang chu khopui somthum pali concert voi somriat pahni atanga somriat parukvel so beisei ania media tam tak chuan hei hi K-pop history world tour lian ber ani anti Korean artist tour so tam ber arirang hian so somriat chuangvel anei dong kan ti kha stadium le dom venue tam tak a huama wangin Korean artist pakhat tour so tam ber record an siama BTS tour lian ber ani BTS tour zong song zinga Love Yourself tours te Speak Yourself tours te Permission to Dance ain arirang chu alian ber ani arirang chu arena tour ani lova concert tamjok chu football stadium te baseball stadium te dome stadium ma ten nei ani hian BTS stadium tour lama khovel mingthang ber te zinga pakhata asiam ta ani ticket shal chak ber South Korea North America le Europe ticket te chu presale azovek general sale darkare lo te chungin azovek bok North America audience record North America lek chawin mi singriat le sangli fansvel an muto he number hi K-pop hi sia sang berzinga pakhat ani khovel ani lawania K-pop ani chu then khathau khan adil atamjok de tikha in loti ange khovel ni lovin K-pop Asian exinga ani chumo kan so revenue pesikot billboard data atangin so paria chau mangin US dollar mak tadua za somni pali an muto bon jemjeme outlook respond tour azon huwa US dollar 1.8 billion vel high just crossing K-pop tour ani thei turangai ani ta ani chu 360-degree stadium stage arirang stage BTS CCS lian ber 360-degree stage ani fansa chu stage kimvel zong songa anum thei going opening record tour masaber concert pathuma mi puinoi khatle sing thum chuang antela so pakhatina mi singli vel tel thei anganni concert tourism record going khopoya foreign tourist 3.37 in anpunga tourism sumte 3.6 in antipung bok hey BTS concert economy impact record do pui tak ani swimming record arirang comeback concert live stream chu 18.4 million view anibok Mexico president in BTS so Bill Adila arirang demand ana sadlu tukawangin Claudia chuan Mexico concert bel turin South Korea lamhne na dilna CMT report hei po BTS tour demand ana sat zialan tirna pakhat ani atlang puin arirang hian K-pop tour lian berte Korean artist so tam berte BTS tour lian berte stadium tour lian berte le ticket shal chak berzinga pakhat revenue record siam thei turangai ania tourism impact na sa berzinga pakhat te asiamani tourism impact na sa berzinga pakhat te asiama mitam taksuan BTS comeback tour ro pui berle K-pop Asia tour poi mo ber te zinga pakhat ani India rama hian tour nei ve don ta se kan kal vengam angem army te kha